Znači ti misliš da je to profitabilno je kod nas kada jedan mladi čovjek upozna djevojku, onda je mora plaćati piće, častiti večeru, ona mu na kraju ne da ni pusu. Prema tome ti si muškarac, ti dolaziš iz Zagore, možemo, ako nas gleda recimo Dafinka Večerina ili neke iz feminističkog pokreta, jako će im se sviđa što ti pričaš da ova koju želiš na večeru, platiš večeru, ne da ti ni pusu, i treba onda nogom... Ali šta se događa, ima ja reći nešto drugo? Da. Ja ne znam ko je to uopće čudno ime neko što si rekao. Dobro, feministi ali ima, dobro, ma ne, feministi nisu meni, one su obično seksualni, nisu zadovoljni. Dobro, da li si u ovim posjetima javnim kućima vidio neku feministkinju da radi? Ma ne znam šta je to feminist, to su ove šta niko nije dobro odradio pa su kukaju bogati. Kad ima pravog jebača, neće neću feminizam, nego su sretne žene i kuvaju ručkovi, ove sve feministkinje, sve su nastavljene, je li jedna udata, nijedna. Ili ako se udaju uteču u politiku, kao Vesna Pusić, ona je prava. A ja mislim da nije niko odradio kvalitetno. Slušao sam da reče da. I znači šta se događa? I ona se događa ovo. Onda, ajde, to je u redu, ako ona, da sam ja žensko, pa nego mi nije da prvu večer, koga je, pa što ću ja njemu da prvu večer. Da. Ali šta je najgore? Ona glumi nekom, recimo, voditelju, uredniku, kamermanu, pjevaču, sportašu, ono glumi, nemoj me dirat. On ode kući, ona je neki hakaroža za snifa lipilon. A jebem ti mate smrljivu. Razumiš me, ti iš ovdje, svačaš me, fore prodaješ poštenim ljudima, glumiš kao ovo ono, onda ideš, ubijate neki smrljivac šta ne znam šta ti uvaljiva umjesto kuća, razumiš? To me nervira, brate, svačaš me. Znači, ajde da je ona poštena, da stvarno njoj se tip sviđa, pa normalno neće prvu večer. Ali ona, brate, muze pare čovku. Pa dođi u vuce, potroši 100-200 eura, bit ćeš mi, daćeš mi poklon od ogrlicu od zlata, uštedit ćeš, sačuvat ćeš obitelj, sačuvat ćeš dicu, zdravlje ćeš sačuvat, to su liječene ženske. Jer ove što ti glume neke svetice, one su zaražene, Bog te vidi. Ko zna s kim se ona roka dok ti misliš da je ona zaljubljena u tebe? Ja sam pošten čovjek, moralan čovjek. Ja sam čovjek koji spašava Hrvatsku sa svijesti, savjesti i sve. I šta se događa? I naši ljudi kad odu vani, a eto u te kvalitetne saune, nemojte ići slučajno u pufove. Pufovi su bili kvalitetni prije 12-13 godina, a šta se sad događa? Tu sad dođe svi vrsta nacija, Bože te sačuvaj, špor koji smrdi, ne valja, dođe, ona treće 20 eura, onda on konta, ovi 20 eura bolje nego tamo 120. Uđe unutra, ona, fertih, nisi ga ni metnija fertih. Još fertih, izbuze mu sve, jedan izbaci, dođe, ona izbaci ga. Znači,